Welcome to Soul Wisdom. I'm Sarah Jane. This particular message is, I believe, about declutter. I'm going to close my eyes and let's just see what they wish to share. Please don't expect to understand it with your ears and your mind. This will be understood by your heart and your soul. Thank you. Kia host na hanta e ishti ki, ultara ka che mi ka, it oint nai chi. Te han oi ichina ka pa. Era no kuta oi ishia. Te nei act ai I o koia. Nerea kache. Oi na kachi ni kia maita. Tiara koi ich ni ai tai me. Le acta hana e shiama. Te oche na acte. Tira na koiche I mai tai. Tira katai ni ekachea manaka te ia. Soi a kanta e chi. Int toira kache atamana ta e. Le astana ka e shi. Noia tane ki a at tanai. Fe hastana koiche I. Tia toi kanche elaka. Era koichi iniamata e. Noina natana ka. Her oich te ki an tere kai. Erai la toi shiana kata ai. Netara ka a she amada te. Iktuna koiche mata. Ta ai te erakan ta hahano no te ea. Se ush tnaka hane. Tentarai ki ach tanai. Pe at tuna ki chia. Toi inche te ata. Noi chama ka te mama. Namaste. Thank you.